كاكي ما مثلا دبي برنامج داجي دخوازم ام بحثا زماني كردي لهجين وي و جيوي د ناف زماني اندو اوروبي دا و حتى تبقى جمله بشكل وقت ديرو كيجي مثلا تكريوي ومادي وبارتي وبهلوي. بله هون دزانن زمان جهان دناو خدا پار و بونه لنگویستا اکل سر زمان کار دکن زمان لگور ام بیج نیزکایی یان دور بونا جهو بشکرنه جوان را معلومات زمان مرد کار بیجه یا فامیلیا زمان معلومات زمان هنه معلومون دزانن معلومات کردی دناو ده ناوی هندو اوروپی یا فرانسی ها ناخوینن ایندو اوروپی دبیجن چما ایندو اوروپی یا هندو اوروپی دبیجن جبر کو او زمانی که دناوا و معلومات دنه جه هندستانی بگره حتی اوروپایی تین آخافتن او هندی بناوی جبر کو هندستانی و اوروپی جبر کو اوروپی ایندو اوروپی دبیجن وکی من قلت يعني او دناو بشكل جرينج ومازن دنياي تين آخافتن زماننا اوجي دناو خدا باش تبن چند باش تبن ديسا لغور نيزيك بونا هاف چما يعني بيجن هن زمان دكابنا وجروبكي يا باشكي جبركو او زمان نيزيك هافن جالي چند آليا جالي بيجن لكسيكولوجي يعني فوكابولاريا كلمة بيجن جالي سنتاكسي جالي گرامری جالی فونتیکی جوا آلیا دام بیشن جبر کدش منها و دکافن نوا گروبه کی ایجار تشتکو ما علاقه دار دکت دوی مسئله ده بیشن زمان کردی دناف گروبا ایندو اوروپی ده گروبه کوجرد بیشن زمان ایرانی جویجی مبست نه او ایران کو ایرو وقت دولت هیا ام فراتر دو فهم بکن یعنی چارچوبه گروبه جبر کو دما برده او دولت ایران کو ایرو هیا ج چارچوبه فراتر بو ام بیشتر دما پارتا یا دما ساسانیا یا دما داریوس ده yani duhazım beşim vaktimde beşin zamanı İran'ın ne ku zamanı Farsi ya tane İran'a iro dvi beşideye o dnav zaman İran'ı da ji disa grup hana beşin gruba Bakure Rojava heye Başure Rojava heye ma bes Başure Rojava İran'ı ya Bakure Rojava zamanın İran'ı her oha Bakure بیشتر باکوری روجاوا و باشوری روجاوا هست یعنی چهار باشن گرینگ در ناو زمان ایرانی ده هنه کردی جوانا دکه ناو باش باکوری روجاوای دوی گروهی ده بیشتر چند زمانی دن هنه وک بیشتر بلوچی هست هن لهجه‌ین کو دوروبرا دریای خزر تن آخافتن هن زمان هنه يعني هن لهجة هن بيجن و اف زمانكم من بحث كرن بحث وانكر د ناو ام بيجن د ناو دوران ده ما تاريخي ده وك هر زمان تدي پیش ده چه گوهرین زمان ده چه به دنگتن گوهرتن و شی يعني كلمتين گوهرتن تدي کرتر دبن مرد دکاره به تکست نویسکی جبر کو دنگ به امکان البته دما بره چوابوی مرد نکاره تثبیت بکله به دسایا زمان نویسکی تکست نویسکی مرد دکاره و پروسس و ام بیشتر پیشتا چونه تعقیب بکه از نمونه که بیشتر برکو باشتر تفهم کنم با نمونه زمان فارسی مثلا از نمونه فارسی دم جبر کو فارسی تکست نو یا تزیانه از بحثاوی بکم فارسی از دبیجم جبر کو تکستین فارسی گلک کون هنه یعنی وقتا مرد بیجه فارسی بونمونه سه دوره فارسی هنه فارسیه کون وقتا مرد فارسیه کون دما ام بیجن دما پرساده دما داریوس فلان 500 سال بری میلاده بری عیسی و پاش فارسیه ناوین هه کو
پهلوی بشک جه فارسیه ناوینه وقت تاریخ دکبکی جان دوره پهلوی تقریبا ام بیجن 200-300 سال بری میلاده و چند سال پشتی میلاده دما ساسانیه ده حتی دما کو اسلام هاتیه ایرانه او دوی دمه دجی فارسیه ناوینه پشتی دما اسلامه جرالبین فارسیه نو yani فارسیه کو ایرو تی آخافتن جور تی مره وقت نمونه دبیجم مره وقت وانا تعقیب دکه تکست نویسکی هنه نویسکی با نمونه ده ام بیجن بیستون تزانی وقت تابلتین کون هنه دما پرسامانه بحث داریوس دکن یا هن جین دن هنه کو او تشتی نویسکی لسر زنار و لسر کورین ام بیجن لاتا هاتنه نویساندن او تکست دست مده گلک هنه پشتی جدما پهلویه دما ساسانیه جی تکست هنه و فارسیه جخوا پشتی اسلامی جی هر هاتیه نویسین مرد دکاره تعقیب بکه چه تعقیب بکه مثلا وشه که یعنی گوتنه کلمه که تو دکاری ببینی که دما ام بیجن نمونه که از بیجن برکو باشتر بیفهم که مثلا پیتر ام بیجن پیتر دما فارسیه کونده یعنی باو یعنی پاشه گوهرتنک چه بویه داوی بویه پدر با نمونه از دبیجم یعنی کلمه اندرجی و شی اندرجی تو دکاری تعقیب بکو او گوهرین چاو بویه او دناو مثلا لکسیکولوژی وکابولری ده کلمه ده وسایه aynı تش دناو گرامر ده وسایه مثلا بیجن ده فارسیه کونده نیرو میهیه بیجن وقتا تو کار یعنی فعل ام بیجن verb او کنجوگاسیون او کشاندن توانگاوی تو دبینی هین فراتره پاشه هر کوچوی سوک بویه او نیرومی رابویه با نمونه و گوهرین چه بویه هریدیک سوک بویه جار از بین جوی قصته تو از بینم چه یعنی گوهرین چه ده پیش داده چه از خواستم بیم مثلا کردی یا کردی ده پروبلمه که یعنی اتشتی کنم بحث کرد فرقه که فرق چیه کردی حتی دمه که هم دکارن تعقیب بکن هم بیجن yani بخاطر کو از زانم کردیا کو نویسکی به دلی لهجه کردی هنم پاشش بالکو بحث وام بکن لهجه کردی اگر مرا بجا پنج لهجه گرینگ هنم مهم مزن هنه یعنی کرمانجیا باکور و بیجن کرمانجیا باشور سورانی یانجی هنک بیجن یعنی هنک ناور راست بیجن پاشه گورانی یا هورامی هیه لهجه سیسیا آچاره دملی یا کرمانشکی یا کردکی زازکی هنک دیویژن هیه پاشه لوری و کرمانشای اگر مرا بیجا پنج لهجه مزن یعنی جوانا از تیم بحث نویسکی یعنی مرا چه تعقیب دکه او گوهر نزمان بخاطر که از زانم جوانا یعنی این نویسکی بردستاده آهری کن لوریه لوری بابا طاهر لور yani bir lehçe lurri nüfsan diye takriben 1000 sal beri belki 1000 sal takriben piştivi lurri zede yani zede ne hat yani bizim kemat yani bizim le gorani ya jihavrami yani bir gorani lehçe gorani gelekat yani bizim az gor kevin bune bahsettim yani evji takriben دوی وارده gelek fikrin cihe hene le merud karabeje hatta 800 سال 900 سال حتى لغور هناك 1000 جبل 1000 سال تكستين غورانين نويسكي هنن تكستين دينينا تكستين زيادة تر بالديني ومنظوما يعني الشعر تزاني ادبيات كلاسيك ادبيات كم زيادة تر منظوم بو قالك ملاتا وسايا مثلا نسر او بشكل درنگتر هاتيه نويسين پاش کرمانجی کو ام بیجن لهجه هری مزن هری فرع کردیه پشتی گورانی یعنی گور تاریخی اگر مرو تعقیب بکه yani تقریبا 100 سال ام بیجن 15 بلکو جور شونده هاتیه نویسین یا 15 و گورانی pardon سورانی هین نوتره 100 سال 19 ده هاتیه نویسین و زازاکی هین نوتره داویا 100 سالا 19 ده دست بکه 100 سالا 20 ده دست به نفساندن کریه ایجا من وانا گوتن جبو چه بریوه ام نزانن زمان کردی چاوب
وك مثلا بونمونه من بحث فارسي كر بري 1000 سال يا ام بيجن 1500 سال بونمونه ام نزان كردي چاوا بو يعني چون نویسکی دبر دست تشتكتونه اما كرد مثلا زماني مدتشن قال لك كردان مثلا بالبارتي بجريدن بمدي بري از بحثاوي حتى ببهلوي بجريدن بري از بحث يعني بري از بحثاوي او تشتكوا من قوت يعني ذكري كردي لي او تشتكوا تجد بيجي من البحث بكره ايجار بيجن اوستاي يا مدي او جي علاقه بكردي هي نكوتونه لير يعني لانجوستين اوروبي نابيجن راست كرديه لين اگر مر مقایسه بک بو نمونه مدی ام بیج مد یاجی ماد دوین اوی دا زویج بیجم تناو کرده دا جبو مادا یا مدا هناك مثلا كردن باشو ميديا دبيجن او تاثير بقناه من تاثير عربيه ميديا دبيجن كردي باكور كردستان باكور مد دبيجن او بچك تاثير تركيا فارس بيجن فارس وكردن بلكو روجالات ماد بلكو بيجن يعني بلكو ماد راستره ماد يعني مد ميديا انا راسته وين هذا من خاص بيجن بيجن بحث مدي زمان مدا يا مادا اگر بكن مد معلومه زاني بيجن بري ميلادي 100 ساله ششاده هفتاده جيانه جار تشتكي بيجن داخل وقت سوران بيجن يا چحيفكو تشتكي انترسانه وكو زمان مدى دقالكو امبراطوريه كمازن بو زمان وان تشتكي نمايه يعني نيفيسكي نمايه بلكو هنا بلكو دو بيش تدركه اللي از بحث حتى ايرو دكم بالزمان مدى حتى ايرو تاني چند كلمات چند وشه معنى يعني چند گوتن معنى اوجي بواسطه هم ام بيجن تاريخ ناسا وك هرودوت يا چند جياده چند كلمه در بازدم چند وشه در بازدم وكيدن بري كنت از بيجم جبوكو ملت يعني ابي كنت تماشاتكم باش فهم بكن هريما مدا بايتختي وان امبراطوريا وان مثلا جبوكو ولا فهم كرن اري او بايتختي وان اكباتانا يا همدان دبيجن ايرو لايرانه بايتختي وان او در بول ام بيجن جيوي قالك فرابو حتى اناضوليا ايرو كردستان بيجن بكتنا امبراطورا مديا لي د مساله زمان ده تشتكو جرينجاز خازم بيجم زمان وان تشتك نمايه اجار جمر يعني دربه چند گوتنا جبركو زمان تكست نمايه يعني تشقا بيجي كرديه جي نه كرديه جي او بچك سبيكولاتيف يعني تو بيجي كرديه يك دكاره بيجي ما تو چش كود زاني يا تو بيجي نه كرديه يك دكاره بيجي تو چش زاني لي دگل وی تشتكدين هيا كو لانجويستا بيجن زاناين زمان هن ميثود عنوان هنا دكارن عربي جن مقارنه يعني برهه دان برهه ومقايسه كرن و كومباراسيون دبيجن فرنسي يعني بوي هاوي دكارن هن تشتا دقال كو نيفسكي تكستونه باجي هن تشتا فين بكن شاوا مثلا ام بيجن مثلا جناوي باجارن وان یا جین وان بو نمونه یا ناوی هن فرماندارن وان کومتانن وان پادشاهن وان جوان تشتاجی جالی زمان و مرو دکاره هن تشتا فهم بکه بو نمونه تو آنا ناوی کوماندانه کی ترکا یا پادشاه کی ترکا بیجی وقتا تو دوزانی کو اوا گوتنک ترکیه و چاوایه یا به عربی به اگر گوتن اجار وقتا لسر زمان مدی لنگویست کار دکن جوات تشتاجي امبري استفاده كرنا ودنتيجه ده هن تشتجي هاتنا فهم كرن لغوان امبرجن آگاهداريا قبدن من بحثا دابش بونا زمان ايراني كر دبيجن كو يعني او لنگويست دبيجن مدي زمان یا مادي زمان كو ايرو هنا كردي هري يك جهري نزيكا يعني راست يا وقت سوران دبين راست خو يعني بلكو جريداي مدينه بجي لي هري نزيك ديسا كرديه لا بارانتيزا تاغو نجنابي وان ويني البشتاجي ويني دياكويا بله اوجي قراركي ماديه بادشاهي وان باش قوتنين ماديه مثلا امريكا تكست نما باش كوتين تشواتين بله كان قوتن هنا
ولی پیشی از خوازم او مگوت یا چند گوتن هنه مثلا مگوت 4-5 گوتن درباره هرودوت مثلا هرودوت بو نمونه از دبیجم مثلا دبی کردی دتی کرمانجی هم دبیجه کوچک یا سگ مثلا هرودوت دبیجه با زمان مدیده سپاکا بو او انترسانه براستی من مثلا دزازکی ده او که گوتنک پیشیه هیا دور ده درواز دبی یعنی tabii normal beri من بخواه نزانی مثلا گوتنک هیا دبی اگر هکا دل سپا ببو yani del yani delik eğer spa bu kütük Bağdat rayonu. Yani tu jibo jina tabii o manavi tişteki ne başa belki le mühim ve kelime mesela dve gotuna peşiyada spa derbaz be. Yani dve del eğer küçük be küçük nerje Bağdat'ı mesela bu maya bizim de gotuna kide maya. De evde de Sanskriti de embejin şiklevi biçek ciheye de Farisiya kem de saka buye saka sivik buye biçek eve mesela gotinek bu disa mesela jibo hespe aspo du gotin madiya ya medya hespa kurdiya kurmancı yani kurmancı da tabi hesp dibejin ya embejin pronom personel yani evet şahsi yekem azm yani mesela medide dibejin azam davestayda azm ev mesela vak bizza ve forme de zamanında da tunan bejin de Farisiya kem de adama بداية أزبينكم de Farisiya kem de mesela dengin de gelek carat medide de vezze mesela vak em bejin Farisi de tabi de danistan Kurdi em de bejin zanin her vaha de ev de avestay de mesela zane deya Farisi de vezze çen numunen usa hene mesela yek şu an disa خشاسرة يعني شاه أصل خدا معناه أود معناه هيز وقدرة واقتدار ده باشي أو كلمة بيجن شهر تدي يرو باجار يعني بفارسي شهر ده بيجن أو جورته çünkü أو خدي و بويا ده فارسية كيف ده خشاسة ده بيجن أو الرأي كتير ده أصل خدا ده سانسكريتي زمانه تزاني زمانه India kevin Sanskriti jere dibêjin ku di nav zimanên gavadin zimanên Îranîn Indo-Ewropeyên ne Îranîn Indo-Ewropeyên ku min behs kir herî kevin ê nivîsandî Sanskritiye. Mesela di Sanskriti de jî em bêjin kişatra dibêjin yani ew paşê bûye xişatra paşê bûye şehr yani bi Kurtiya eger ez bêjim ji ew malumatên ku min behs kir ew agadarîn ku زمان ناسا درخستنه درباره در حق امبیجن مدیده مرف فهم دکه که نیزی کردی بویه صدی ساده اگر کردی او نبجی هری نیز دیسا کردیه باشه او تقول گوهرین دنگ مثلا فارسیه کم ده و دیا امبیجن مدیده و گوتنین کم وقتی امبیجن گوتنا دل دست گلو بانا اوجی مثلا گوت یا شو بقول دزازك كده توني الزر وزرعيه دست يعني ناطي جوهر نمونه جلك مثلا بحث كلمه قلتكو يعني او جوهرين الدنج دنا في زمان ده جلك شيء يعني بيجن نقول يا سانسكريتي كافنا لجور كافن بني اگر تلي بنيري مثلا اوكو من بحث كر ازم قلت ازم مثلا بمديو باوستايد بازم بفارسي كافن ادم حتى لاتيني فلان ايجو او انا همو علاقه هي يعني د سانسكريتي اهم او ها دبا مثلا ز يا ساجرنا د فارسيه كم ده او دنج دم بحث كركو دبا ز ومثال كنت جدان يعني نشانه وين ام بيجن دل كو كرمانجي معرف دل دبجه د فارسيه دله دو مثلا اف وشا يعني اف كلمه كرمانجا فارسي يعني تأثير فارسي ده معناه لذا زازاكيو هورامي ده أو زازاكي زر دبيجن وهناك هورامي وقراني زل دبيجن كو أو نيزكي مديو أوستاية جانا تدي قوتنك مثلا دكارة تأثير إيرانية للسرهبة وكيدن نمونا جلكن كو يعني أمبيجن بكورتي
وەکی گاوادنیژ من گوت نێزیک هەری نێزیکی زمانی هەری نێزیکی مەدی مەرە دەکارە بێژە کوردیە لێژ بەرک و تەکست کێ من مەرە دەکارە بێژە 100% تەدی وسایە جار مەسەلە ئەوێژە دخوازم بچێک بەحس مەسەلە ئاوێستایە گاوادن من بەحس کردم گوت یعنی زمانی فارسی دا تەدی مگوت سێ دەورە هەنە سێ ئەم بێژن وەخت هەردوو تاقیب دکن ev medya ku me behs kir ew teqabulê yani rastî ew tê rastî farsiya kevn tê teqrîben û di teqrîben di wê demê de her mesela avesta tu zanî kitêba pîroza pêxember Zerdeşt e Zerdüşt min jî galet got gelek Kurd Zerdeşt dibêjin tiştêden jî dibêjin lê rastiya wê Zerdüşt nêztir e başa dibê navê ji bo Zerdüştî dibêjin mesela ji ew jî yek ji eşîrên meda ye ji eşîra magiya ye ew çixwa rast e ew avesta yani teqabulê wê dike û avesta çixwa têkiliya wê bi medî re heye bibêjin belê ew yani min xwest wê bêjim pêşî yani em biçek behsa ew bikin ji ber ku avesta kitêba pîroza Zerdüşt e li ser Zerdüşt gelek lêkolîn çêbûne lê netîce wan eger me re bibêje mesela hinek dibêjin ku Zerdüşt kesekî şexsiyetekî ne tarîxî ye efsanewî ye kesek wisa qet tune bûye fikrên wisa jî hene lê evan em bêjin zêde nayê qebûl kirin alemên ku bi giranî tiştê ku tê qebûl kirin dibêjin Zerdüşt pêxemberek ku berê mîladê berê em bêjin Hezretî İsa تقريبا 100 سال حفتاده جيايه يعني ارزده ترتي قبول كرن صدي سد منها جبركو بلغين وسا صدي سدتنا اللي اف تقريبا تي قبول كرن ايجار لسر اووي لسر او لكوج دي اخو بويا لكو مايا لسر ويش قالك مناقشه هنا سبيكولاسيون هنا مثلا يعني صدي سد او مثلا سروي او تنا يعني قناعتك اقتصادی ستونه لی مثلا آوستای ده آوستا وکی ما گفت کتاباویه لگور هن تاریخ ناسا هن نویسکارن کون دبیجن او د دسپیک ده البته بدف کیبو yani teksten ku iru mesela آوستای ده هنه تشتن دینین البته دعانه یا الهینه یا تشته وسانه یا وعزن ام بیجن پیغمبر زردشتن evanet berê ew ê wan mervê wan ên dînî ê mecûsiyayê Zerdeştiya ji ber dikirin ji bi ezberî digotin yani ji ber digotin demek şûn de paşê hatiye nivîsîn mesela hin tarîxnas behs dikin dibêjin li ser çermê ga hatine çermên ga ya em bêjin hatine nivîsîn behsa bi hezaran çermê ga behs dikin yani hatiye nivîsîn lê tiştê mühîm ew tekstên ku min behs kiriye ew behs dikin nemane yani nemane lê çawa çi maye ez behsa wê bikim avestaya ku ez wê bêjim baştir tê fêm kirin yani avestaya ku îro di destê me de a herî kevin destnivîsa herî kevin ji 100 sala 13 piştî mîladê maye piştî mîladê 1300 piştî mîlad îca berê mîladê jî 700 سال تو بفکری 2000 سال yani beri 100 سال 13 tekstin nivîskî avesta di destê me de tune ye îcar yani ev yekû 100 سال 13 may tu dibêjî mesela bêjî yani yekî bi devkî gotî 100 سال 13 hatiye nivîsandin min gotiye yani di destpêkê de bi devkî bû paşê dibêjin hatiye nivîsîn lê ew tiştê ku dibêjin hatiye nivîsîn di destê me de tune tiştê ku di destê me de ye tiştê ku maye çend tekstên avestayê hene ji wan ê herî kevin nivîsandî ez behsa tiştê nivîsandî dikim tiştê nivîsandî yani metnê avestayê nivîsandiyê herî kevnê ku maye ji 100 sala 13 heta tarîxa wê jî ez dikarim bêjim ji 1287 wê demê hatiye nivîs ê herî kevin hinek jî piştî wê jar ev çawa bûye ev ji ber ku min gotiye di nav de gelek zaman derbas yani gelek zaman derbas bûye di dema Sasaniya de wexta ku em bêjin Sasanî ew jî miletekî îranî bûn û
او بون یا دیناستیه کم بیشن مالباتا که ایرانی بون که دولت اداره دکرن دینوان زردشتی بون مجوسی بون یعنی اجار هن کسین دیندارن یا مروین دینین و دمه تکستا اوه ام بیشن هن تش لسر آوستای نفساندنه یا هن شرح ام بیشن هن تفسیر نفساندنه بحثا تکستین بحثا ام بیشن ناوروکا آوستای کرنه آوستا مثلا لسر چیه فلان هن كتابين وسعهنا اللي او راست تكست اوستاي ننا او تكست اوستاي كو هنا ام بحثوان جبركو تشتاق الدنيا كو ام بحث بكن راست بك اوستاي تنا ام بحثا وي بشكل بكن او جارا بيشين يكي فرنسي بناوي انكيتل بيرون كو دو بيرون كو تشوبو اوي دسات سالة حجدادة أزار حفصدو أزنا غلط حفتو يكيده جاوي يعني بو بومباي هندستاني أني بو فرنسا جارا يكم يعني أوروبية بذيهاوي أو تكستي أوستاي ناسكر جار كما هندستاني بشكل بحث أويجي بكم زردشتي دما كو إسلام هات لسروان البته تعالات شبو ام بیشن خواستن وام بزوره بکن مسلمان هناك بون مسلمان هناك هاتن کشتن متن وان تکست وان دینی هاتن قدخه کرن آتش کدین وان هاتن شوتاندن هاتن خرا کرن بشکل زردشتیا کوش کرن چون هندستانه دور برا باجار بومبای لوان درا بجیبون لور هنجی زردشتی هنه گلک هنه يعني لهندستانه جوان روي دمي دوغوتن بارسي بمعنى نفارس يعني اللي قوي كو بالديني ديني وان زردشتيه چون ودري بتجيبون جار هن خويا هن تكستين خويا بخارا برنا او محافظه كرنا ديني خو دوماندنا هنجي مثلا آتش قدين وان الهندستاني هنا اوي فرنسي جور او تكست او استاجاره بيشين اني بشتوي هن تكستين دنجي هاتن اوروباي و د دسپیک ده خوندنه او فهم کرنه او زحمت بون ندزانین تک ام بجن نویسا و ناس نکره جبیر نکم نویسا اوستای ب نویسا که اصلی آرامیه يعني به نویسی عتی نویسین و الفابه که به مربی دکاره بجه سامیه به عتی نویسین جبروی خوندنه او ام بجن جهاف درخستنا و دشفره کرنا و وقت قلت هن عالم الزمان لسر خبتين والنتيجه ده دسبيك ده هن ورجرج شيبون ورجر عندن اوروبيا ورجر عندن ليه دسبيك ده ورجر قالك غلط شاش شي تذهبون هركو شو زادت لسروان خبات شيبون ويرو ام بيجن ورجرين باشتر قالك ورجرين جهه شيبونه و تکست آوستای ایرو د لباجارن جهه اروپا يعني مثلا باريس لكوبنهاغي لسان بطرسبورغ لبرلين اوريجينال يعني قصدا من يعني بحث كريا اوريجينال بشتي صار سيزدا يعني ايه هري كم بحث كر بوي معنى تكست جهه لفا باجاره هنا وكي بنقول ورغرين وان تشيبون يعني باش زردشتي تقول بومباي يعني مثلا ما بيصير بين الايراني وحتى الهريمه هورامان اجي تشتكي وهي هورامان نا اوي هنا الايراني يزد باجار يزد هي لوان درا هنجي زردشتي پر هندك مانا يعني اللي نزل پر كمن وباش تشتكي ديجي بيجن تقولنا مجوسي بكاراني قالوا مجوسي وماجيسيانا تدي الاوروبي بكارتينن و لبا مجي تدي مجوسي وقوتنا كخربتي بكارانين بله او عند اصل خدا موغ اصل خدا موغ يعني مرواني ديني وكان بيجن ملاين وانا قال جوارا موغ دوغوتن يا اصل خدا موغ اللي جبركو عربي او جناي او كرن جاب باش جابو يا مجوسي جورته يعني اللي او ماجيسيانا كوتاغوتو مثلا السحر معنى السحر وتشتي وساده او جوي قلت ل يعني الايراني وكي بنقول بركي معنا زادت الهندستاني معنا وحتى لاوروبا لامريكا
اوي وان هنا مثلا هن تشد بين كومالي وان ودزجي وان هنا لزيادتر لايران مانا لبريك تتكب تيكليا اوبستا وكرديان بيجن نابي زردشت بخوا زردشت يان زراتوشترا معناوي بله او لسروي قالك معناوي قالك تشتي قوتن راست لسروي قالك تشتنا اللي او تشتوي يعني وك جبروي من قلت ناس زردشت او تشتوي وك ام بيجي تيريج يعني يا روناهي تشك يعني جور او معناوي او هناك تلك بيزنس زارا تشترا يوك او اوروبي ديفيجن بهشترا بالدبابه قريد النظام هنا راسته وسا فكري وسا هنا يعني وكي من قلت للسروي جبركو تري زمان حتى كو هاتي ناس كرن للسروي قالك سبيكولاسيون وفكرين جي هنا اللي يكو زانينا من هين ما قلت له ومثلا تشتو بتيجو تشك علاقه بويفه هي اجبرناكم يعني او من بحثه الفابيه ارامي كو اوستا بوي هاتي نفسين او وك عربي وك او ساميج راسته بر بچپته نفسين وخصيتك ويا دنج هي كو مثلا پهلویجی هر وسایه پهلویجی به الفابا آرامی تنفسین به جالی راسته بر بچپه و يعني اوه ده تكستي ده تاني كونسونانت هناج لو ما خواندنا اوه فهم كنا جالك زحمته ام بيجن مثلا وقتا بيجا چه زنم گوتنه که بيجا بفكرة تاني ام بيدنگ ان لو فوكال کنه يعني و گوتنه كردن بگرن دكاره كرد به كرده به کار اره يعني فوكال دنگدار همه تونن یا پرکیه من ده بحث پهلوی دکم و بكونسونانت لو ما خواندنا اوه زحمته وك عربي جيرو تقريبا وسايه ل اوستا هين خواندنا اوه هين هسانه ان كو نفساندنه هين هسان كرنه مثلا هر ام بيجن حرفك هر دنگك جيدن جهه يعني بهاف تدي وقت بهاف راه خواندنا اوه زحمته بالدست نوستو زاني مرب بهاف جريد ده او ايوان نوساي اوستا هر حرفك جهه لو ما چك هسانتره و 48 دنگ هنا تدا 48 دنگ او يعني مساله كي دنا لي مساله علاقاوي كردي يعني بريواز بيجم اوستاجي دنا خدا چند بشن وهنا بش هري جرين يا هري كون امنا بيجن جرين لي هري كون كوجرا غاثا بشكل ب او غاتا جبر اوي قالك كرديا قالك نويسكار وساد بيجن ده اصل خدا غاثا او ثاكي بشكل نرمه وكثا انجليزيه ثاك عربي هي اجا جبركو وقت بانجليزي نفسين يا بالزمان الاوروبي نفسين بوكوي افاده بكن بحرف تا هذا نفسين لو ما نفسكي حرف بحرف بيجي غات هاي اللي او غاثا او غوتن بخوجي الكردي ده او غوتنا غازي كو ام ديفيجن علاقه بويره بان غازي معنوي اساسي او وقت دي ديفيجن الهي هم بيجن تشتي اوازين بالديني اللي غوتنا غازي كردي بو علاقه داروها غاثا باش بو غازي او تكست يعني لغور كو لانجويست بحث كان كو ام بيجن لسر اوستاي كار كرنا ديفيجن تكستن هري كونن كو مر مثلا هناك جوان تخمين دكن كو ديفيجن اوا وقت زمان جي كونه باش غاسايه د من قلت يعني مثلا مديو اوستاي هنت تشتوان مشتركن ومن بحث كركو د مثلا وقت مر مقایسه دک بالزمان دنره دیس اوستاج وک مدي راست كردي نبجي يعني لغور زمان دن كردي نزكي اوستاي حتى لغور زانينا من بالكو جز غلط بمله دناو كردي دج بتايبتي هورامي وزازاي نستره بقناته مجبركو مثلا دنگين كو امبيجن از نمونه بيجم بالكو نمونه كي بدم بالكو باشتر تفهم كان مثلا دنگين كو د اوستاي د من دنگي ما باشه د كرمانجي ده بويا و لد زازاكي ده ما مثلا بيجن گم زازاكي ام نمي گام كرمانجي بويا گاو بو نمونه مگوت يعني و مثلا هامنان يعني هاوين بكردي كرمانجي هاوين بزازاي دبي امنان يا هامنان او ما مثلا زازاكي ده هاتي محافظه كرن ياجي هندنگين
بچك سرت ام بيجن تا فلان د مثلا نمونه بيجن بريتو برا كرمانجي ان كرمانجي لان منتخب برد فلان هناك دبيجن اللي بقراني برد دبيجن بزازا كم برد عاد خدا برتو يعني وكان كل حتى كوبري وقت تركي دبيجن يعني ام بيجن سرت يا بزازا سارد بالسوراني صار بالكرسار او سلك بويا يعني بوي هاوت مر دبينكو او هندنجين كو كرمانجي دبركو سلك بونا يا جوهرنا دزازاكيو هورامي دبركو معلومه او زادت التشيانا ام بيجن جباجار وري او دورن هنتشت هن كونسرفاتيف هن جاري زمان ده هنتش محافظه كرنا نمونه يوسهنا يعني مرو دكاره چند نمونه ام بيجن جاوستای اگر مرو بیجه مثلا نمونه یک دن ام بیجن زازاکی ام آگر کرمانجی ام دبین آدر فارسی آتارش یا آتر کوپاش د فارسی ده بویا آتش ترکی فارسی گرته اوه مثلا گوتنه که ام بیجن آوستاییه یا ام بیجن ایرو زیادتر زازاو سوران دبیجن روشن د فارسی در روشن هي كرمانجي در روناهي دبيجن او مثلا د اوستاي در راوخش ناپاشي بويا روش ناپاشي بويا روح ناپاشي روح انا كل حتى انا كرمانج روحني دبيجن روحني او جبركو او هركو شويه سلوك بويا مثال قالك يعني ام بيجن هندنجن شا جوهرنا بونا سا ياجي هندنجن من بحث كر تاب ويا دا يا كتيه مثلا ديسا او مثلا زا ما بحث كريا الرا مثلا دنجي الرا باشي بويا لا مثلا دا اوستاي دا لا تونه بو نمونه نمونه كاز بيج مثلا دا اوستاي بارز يعني بلند دا كرمانجي كو فارسي بولند دبيجن او كرمانجي تاثير فارسيه çünkü لا وكيم نقول اوستاي دا تونه لا د كرما د زازا كيو د سوراني دا برز هي برز يعني بلند او الرا بويا باشي بويا لا و د فارسي ده او دهيا بولند دهيا د او ده بويا زا نمونه نوسع انا مثلا د ديسا نمونه دنم بيجنا اگر معرف بيجه مثلا هن سوفيكس حتى زازا كده عطنا بعض مثلا كرمانجي داش تقريبا هي اشخاص مثلا زارينين يعني زيرين ملف كرمانجي دبيجه زازا كي زرين معرف دبيجه يعني نمونه از پر او نکم درج نکم اگر کورتیای مر بهجه دگل کو راست اگر کردی نه حساب کرنجی کردی لگور زمان دنن ایرانی یکی کو زمانه که کو هری نیزی اوستایه باش بخو وقتی عندك ما اگر بتبقى مثلا بارتي ويدي جنبيه وكذا لازم برنامج ده مثلا كردي ولهجين وانا بله علاقه بارتي وكردي بله او من يعني تشتغل في مدى الخص مدي و ابس تكسن ابستا كرد بيت النيزي وانا كردي نيزي وانا يعني كردي بيت النيزي وانا بس بارتي ام بيجن من بحث كركو يعني ام بيجن فارسيا نافين كو بهلوي بشكل جه اجا هر دما 300 سال بري ميلادي و 300 سال بشتي ميلادي يعني بري حضرت عيسى و بشتي حضرت 300 سال تقريبا دوي دمده دي سال منطقه ايران كردستان دوي منطقه حتى اناضوليه بارت جيانا يعني بارت ديناستيك مالباتك او ام بيجن منطقه اداره كرنا لو ما جرى دبيجن بارت 300 سال بري عيسى و 300 سال بشتي عيسى بارتيجي قالك نيزكايا و مرد كاره بيجا يعني كردي نيزكايا و ببارتي رهنا و اگر از غلط نبم ديسا زازاكي هنتشتمي قالك نيزكي مثلا چند نمونه بيجن بيجن د كرمانجي ده فارسي ده هن زمان ايراني ده راست يعني راستي مرد بيجا مثلا زازاكي ده زازان درسي دبين راست لهن زازا دبين راشت بري مثلا من مفاد جوهر عدا غلط قلتنا لمرد نه بارتي ده مثلا راشته ده پهلوي ده فارسي ده راسته
او سا مقوت يا قاودن سا بويا الشا مثلا يعني انتي بارانتيز راشت رتا سويدي راكتوس يعني رايتو امبيجن او قش كوكوان يك رايكتوم او هر رايت دا اوي دا انجليزي دا معناه حق حقوق اوجي يعني هر كردي داشت هم علي راستي وهم جي حق هم جهته هم جي معناه عدالته راستي بوي معناه جي اوجي هي هروها مثلا ام بيجن مثلا الشيء نمونه مثلا كرمانجي تدي مرة دبي شست يعني فارسي ده شست يعني ده زازاكي ده مثلا ششت دبي هر دوجي الشانة يعني ده بارتي ده ششته ده فارسي ده شست وكرمانجي ياجي مثلا تشتكدني پر انترسان هيا ده كرمانجي ده تدي خواه ها مثلا بيجن خوارجي خواستن خوندن د زازاكي ده او خد كواتني ود منه مثلا خوارجي تدبي وارزا ام بيجن خواستن واشتن خوندن دبي وند پر انترسانه قد بارتي ده او عكس كرمانجي فارسيه او مثلا جيكو بيجا مثلا خوش دبي وخش وخجي غوهرتن يعني ايما غورد عاتي يعني اري غوهرتن شي يعني دور ده زازاكي نزيويه يعني مثلا وك نمونه كبير مثلا دبي كرمانجي مرده خواست ها زازا هند به خواست هند به واشت ل د بارتي ده دبي وخشت يعني تشتوسا انترسان انا مثلا ام بيجن خوارن ياجي كرمانجي مرده خوارن سوراني خواردن زازاكي واردن او دبي وخاردن يعني او خوه جي خود غاره تشتوسا هناكو يعني بارتي جي هر وكي من قلت مثلا مديو اوستاي ده بارتي جي نزكي اوه نزكي كردي يكون راستراوي كردي نزيويه چون كردي باشه دو سه دقيقه مانه لي اگر ام بگشتي ام بيجن خلاصه كيم بكن بله يعني خلاصه ام بيجن كردي دگلكو او نويسكي تكست نويسكي يا برهم نويسكي بري 1500 بري 2000 سالي تونه بجي من بشك بحث كركو لينغويست زمان ناس بهن خباتن بمقایسه کردنی و دام برهوی فهم دکن کو جوی ام بجنته فهم کردن کو کوکنوین کن دما برده هبونه راست نبجی نزدیکی مدیه آوستاییه ام بجن پارتیه و جوخه بگشتی جی ام بجن زمان ایرانی دن رجی تشتوان مشترک هنه لی هری نزدیک ام بحثا ویدکن و د ناوا کردی دجی مرد دبینه مثلا جارنا ام بجن کرمانجی دهن تشتاده تاثیر فارسی لسر هبویه یا جانه زازاکی جانه سورانی تو دبینی تاثیر فارسی لسر هبویه لی او تشتکو من گفت بگشتی من بحثاویه کر مثلا لهچین کردی او مثلا که دنه او یا ام بیلن بو برنامه اکدن بله ایجار برنامه اکدن دا از هیویدارم تجمرا بحثا ایجار كردي ولهجين وكرمانجي وزازاكي وسوراني وانا هورامي حتى وقت اقول لري فرخيتي وان نيزيكاي وان جار زبيدار مهين قالك تشطب ان شاء الله